У рамикох манифестацiji премен становиско «Будь здрави» котра отримана на Спенсу, нашчивителя мали на ходу окончить звелji безплатни здравstveni prepatrunki, kontrolu cukru, krevoho pricisku, rahovanje indeksu тілесної masi, a mohli dostac i soviti doktoroh. Toho roku parola označovanja Dnja zdravja «Pobez diabetes». Majuci uohľadze, že u ostatnjih rokoh 347 milioni ľudzev kupne švetovej populaciji maju diabetes, a že toto číslo u konstantnim porosnucu, ocena švetovej zdravstvene organizaciji, že po 2030 rok diabetes budze na 7. mjesce po smrteljnosti u Švece. Pokrajinska sekretarka za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju Vesna Kopitović nahlašela značnost zajednickih akcijog Sojuzu društvo Vojvodini u programi protiv cukrovej horoti. Predstavitelje Sojuzu društvo Vojvodini za borbu protiv cukrovej horoti predstavili robotu informativno-edukativnih centroh, specijalizovanih predavanjoh i časopisoh.